dukomereza i Londres turacyahari ndavuga tuve muri The Blues twerekeza muri Arsenal bamaze kwakira umuzamu mushya muvandimwe Lionel Messi abenshi baramuzi mu kipe Paris mu gihugu cy'Ubwongereza myaka 26 y'amavuko icyumvikana ahangaha nuko umuzamu wa mbere we aracyari ndavuga David Raya hanyuma Ian Messi Arsenal ndabyumva ko aje nk'umusimbura ariko aje nk'umusimbura uhagarara icyariye numvise barimo bamuhamagara amaje ngo witwa nde Ilan Merier aravuga ati Ilan Merier ubwo iyi sana ntabwo isoma Merier nibyo rwose abongereza bashaka gusoma nyine nkuko kwa Merier ubundi ikintu gituma ntamwibagirwa mu cyongereza ikintu gituma ntamwibagirwa kapiteni tugikorana ndabyuka arasinye Leeds akora match ya mbere irempecable nari ntarana twe tutaranayogeza ndamana se kuru Faransa ari ibintu byawe iki kizina ndajya nkita ngo turabyerekeza arambwira ati ni Ilan Merier udakora ikosa kuva icyo gihe rwose yo mubonye mpita mwibuka kuko uyu mu Faransa yakiniye ikipe y'abato y'abafaransa n'igikombe batwaye ni Euro sinibuka ari rushanwa batwaye ari mu ikipe y'abategereje imyaka 21 y'abafaransa nuko yaje gupfuba ariko yagize igihe muri Leeds United yifuzwa n'amakipe menshi wakomeza urumva ni cyo nyine gisobanuke neza cyane abongereza urumva bashaka kubisoma mu buryo bwabo babishyira mu nyuguti zabo ariko aka interview gato bamukoresheje ku rubuga rwa Arsenal ndumva banabisangije abantu no kuri Instagram bamubaje ati what is your name ubundi witwa nde urumva arasobanura rero avuga ati ngewe ntimubyibeshyeho rwose ati amazina yanjye yose urumva abisoma neza abantu benshi babigizeho akabazo nipo cyane benshi babigizeho akabazo ariko no kujya gutya tugafasha abantu akabyivugira neza mu gifaransa mu cyo numvisha azi n'icyongereza by the way amaze imyaka myinshi mu gihugu cy'Ubwongereza Your full name. Ilan, welcome to the Arsenal. What is your full name? Ilan Merier. Wamwumvise? Ilan Merier. Urumva ko aho ngaho turi mu murongo mwiza cyane. So nibyo rero Ilan Merier yasinye ikipe ya Arsenal. No munyezamu uje muri Arsenal bitunguranye. Abantu tubibabwire ko ni deal isa nkaho yatunguranye ariko na opportunity ibonetse ku isoko. Ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal bwanze kurenza ingo reka mbivuge muri ubwo buryo ni umwana ukiri muto imyaka 26 ariko kubera imyaka tumaze tumuzi hari igihe ugira ngo Ilan Merier afite nk'imyaka nka 28 ahari ko impamvu ndi kuvuga ibinepo bamuguze nibuka ko Arsenal ifite David Raya umunyezamu wa mbere nibuka ko afite Kepa Arrizabalaga umunyezamu wa kabiri yaraguzwe burundu Kepa yaraguzwe n'umukinnyi wa Arsenal ariko turabikomozaho nuko ngira ngo dusobanure kano kantu abantu benshi base bazatse uyu mwana ko bigaragara ko aje muri equipe ya Arsenal kuba mu bench tubwizanye ukuri siko bimeze ko no wakabira adakandagiramo aje kuba mu bench sasa umuntu ahita yasatse uyu mwana ku myaka 26 wemeye kuza gufata bench muri equipe atakuriyemo nukubera iki ariko Ilan Merier yahisemo kuza muri Arsenal hari amakuru avuga ko Kepa Arrizabalaga ashobora kuba ashaka gusohoka muri equipe ya Arsenal oya Kepa bamureka agende ko ngo amakipe yo muri Espagne wabo n'amakipe mu gihugu cy'Ubutaliyani amwe namwe yarakomanze kuri Kepa Arrizabalaga Kepa afite igiciro cya miliyoni 5 zonyine muri Arsenal release clause ku giciro cya miliyoni 5 buri kipe hafi muri champion 5 zikomeye ku isi yamugura mfatiye muri iyo kuruse ya champion 5 zikomeye ku isi yazamugura pe muri urwo ruziga kandi niyo wajya ukaguraho gato ukarenga ukajyaho nko mashampion we ni 10 nabwo miliyoni 5 z'amapound amakipe menshi yamugura so Kepa Arsenal ntago mu by'ukuri irabona umuguzi uza kuba komangira babwira ko yifuza Kepa Arrizabalaga ariko ngo Arsenal irabiteganya ko bishobora kuba
mu yandi magambo ni uvuga ati nibiba reka tuzabe twiteguye tutazatungurwa tugasanga tutaratekereje igisubizo mbere. So niyo mpamvu bavuze ati reka tube dushyizemo Iran Melie, ariko ngo bafite high hopes ko Kepa Arrizabalaga ashobora kwifuzwa n'andi ma equipe kandi akaba yakemera gutanga amafaranga yo kumugura muri Arsenal ko dusanze atari menshi, miliyoni 5 ntabwo ari nyinshi. Waza kuri Iran Melie navuga ko ari umunyezamu wagaragaye muri Premier League ari muto cyane. Abantu yuko Iran Melie yagaragara muri Premier League ari muto cyane, ndumva yigeze kubivuga muri kariya kantu gato tubumvishije avuga izina rye Iran Melie uko barivuga. Match ya mbere y'ikiniye Emirates ari kumwe na Leeds United hari muri FA Cup, hari mu bikombe, hari sezo 2019 2020 2019 ku muntu ufite ubungu imyaka 26 Mbappe icyo gihe afite imyaka ingahe? Ubwiye 2019 aha ku muntu ubungu ufite imyaka 26 icyo gihe urumva yari afite nk'imyaka ingahe? 19 uyu mwana nibwo yatangiye gukina nk'umunyezamu wa mbere muri equipe ya Leeds United. Wari umutwaro ukomeye cyane, ndibuka Leeds iri mu cyiciro cya mbere ariyo equipe ifite umunyezamu muto muri Premier League cyane. Urayibuka cyane ubwo ko si Leeds, ubwo utaramujyana muri Leeds ni umusore azamukiye muri Lorient mu gihugu cy'Ubufaransa muri akademi yawo, hanyuma mu kwezi kwa kabiri 2018 nibwo asinye kontra mbere nk'umukinnyi mukuru mu kipe ya mbere. Hano agiye match ya mbere ngira ngo yarakoze clean sheets ubwo bakinaga n'ikipe ya Valenciennes ku myaka 18 y'amavuko, bagitsira igitego kimwe ku busa. Ni umwana wabonye exposure muri equipe ya mbere ahantu yari ari muri Lorient no muri Leeds United, ari umwana muto cyane. Niyo mpamvu ku myaka 26 urajya kureba experience afite, amaze gukina imikino 216 muri Leeds United ku myaka 26. Washyiramo niyo yakinnye muri Lorient, mbaye yiteranije muri Lorient muri equipe ya mbere yakinnye match 30. Ni match 246. Umva match ni nyinshi pe. Gusa uyu mwana Iran Melie tubwizanye ukuri uko imyaka yagiye yegena imbere yagiye asubira inyuma. Nepos ko bimeze yagiye asubira inyuma cyane bro. Ubundi bari bamuzi ko ari umuntu uzaba kompeta mu myaka iri imbere, ubwo Loris navamo. Urakoze cyane oya kuko mukanya bisobanuye neza. Yes bro, uyu byagezaho ibinyamakuru byo mu Fransa bimwandika niwe hazaza h'u Bufaransa tw'abantu batabitekerezaga, baravuga ngo niwe hazaza h'u Bufaransa kuko yaramaze ikipe zose z'Abafaransa bato yari yaragurukanye nazo mu buryo bwose mu bikombe by'Iburayi n'iby'isi kandi bakitwara neza cyane. none utayeye bro afite taye yakangaga abantu 1.97 muzamu muremure cyane. Ariko uyu mwana Iran Melie yaje kugenda asubira inyuma, abantu mu byumva afite imyaka 26 yonyine, ntago akina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Icyo gihe bamubona ku myaka 19 18 arimo akina muri equipe ya Lorient, bamanzamo muri equipe ya Leeds United muri Premier League. N'ubushobozi bamubonanaga mu makipe y'abato y'Abafaransa bari bazi ko ubwo Loris navamo azaba ari umuntu uzabuhanganye na ba Mike Menya. Brissam icyo gihe nta bamutekerezaga. Brissam burya n'izina ryaje risimbutse riza muri Premier League. We yaratarutse mu gihe abo bose barimo basita. Yes. Aravuga ati reka mbe nifatiye umwanya. Iran Melie yagiye asubira inyuma. Ubwo nabonye Arsenal ari musinyishije ndavuga ni muvumbuye. Yasaba gukurikira tukamenya se Iran Melie byamugendekeye bite, ariko yari yarasubiye inyuma cyane. Umwaka ushize ugiye kureba nta match nimwe yakiniye Leeds United kandi yarayirimo 0 minutes. Nta match nimwe yigeze akinira ikipe ya Leeds United. Teta kwa koza gashya cyokoza Leeds United yamuhaye match nkeya mu bakiri bato muri reserve team muri Premier League ya kabiri y'abato, akinamo match mu kipe y'abato birumvikana. Nta munota n'umwe yahawe muri Leeds United. Ni nayo mpamvu Leeds United amasezerano ye yararangiye bahita bamurekura. Arsenal isinyiye ku buntu, nta kiguzi Arsenal bisabye, byabasabye ko byubumvikana gusa na Iran Melie
gusa nyine nk'uko byumvikana Iran Meri yari yarasubiye inyuma cyane ngiye kureba ngo ese yahereza competition ingana gute David Raya yashwa Kepa Arrizabalaga mu gihe yaba agiye nawe twararebye urwego rwe tugasa nk'abarukiye mahangaho kuri match z'ibikombe ku mafinali turibaza Iran Meri Arsenal sinzi numvaga it was better ko bari butekereze umuntu uri mu myaka yegeye imbere ufite experience uvuye ahantu wakinaga witeguye nyine gukanga David Raya ariko kuri Iran Meri Kepa bayagiye nshuti zanjye nimuzatungurwa Arsenal ishizemo n'undi muzamu birumvikana mu kipe Paris mu by'ukuri muri rusange imikino yose byajyaga bibaho ku mugani wenda nta wikomereza abana ama equipe ndabyibuka City yajyaga yikorana na za Chelsea ifite abazamu batatu bose ese Manchester ifite harya yitwaga ndi uyu musaza Ortega yeze kugira Ortega ikagira nejo ubundi hari umusaza umaze iminsi Scott Carson yego Scott Carson aranaha bajya havase Scott Carson ameze neza Scott Carson na Ortega na Ederson Moraes imikino 215 mu mikino yose mu kipe Paris yagizemo clinshits 70 Ian Melia idorwe ninde Nukiza Olivier cyane idore we yavuze ngo ni Lola Koshel Manuel Neuer Manuel Neuer ahubwo Manuel Neuer bamwaje ngo umukinnyi yakuza akunda muri Arsenal okay aravuga ngo ni Lola Koshel yavuze ngo my model was more Manuel Neuer is more one of my examples. I like to watch the goalkeepers, watch their qualities, and then try to do the same to make my own version of a goalkeeper. Ngira ngo hari byatangaje akimara gusinyira ikipe ya Arsenal Ian Melia. I'm extremely happy. Ati ndishimye cyane birenze urugero. It's a great day for me. Mu munsi mwiza kuri njyewe. Because I've just joined the champions. Kubera ko ngiye muri equipe yatwaye igikombe cya champion. For me, Arsenal is the biggest club in England. Kubwanjye Arsenal niyo kipe nini mu Bwongereza. I'm very happy. Ndishimye cyane rero. Proud to join Arsenal. Ntewe ishema no kuba nje muri Arsenal. I cannot wait to show the love that I've got for this badge. Ati ntegereje cyane kwerekana urukundo mfitiye iyi badge ya Arsenal, iki kirango cya Arsenal. And I cannot wait to win trophies with this team. Kandi mu by'ukuri sinjuzarota ntangiye gutwara ibikombe muri equipe. Because this is a club that needs to lift trophies again and again. Kubera ko iyi equipe ikwiye gutwara ibikombe ikongera nanone ubwo arambara nimero 30 mu mugongo uzamu Arsenal ya Melia mu magambora arashaka cya shampiyona icy'amahoro gahunda zikaba zimeze neza magambara atanga icyizere rwose buri wese aramwifuriza cyangwa se amaye ikaze amugaruyemo akavuga ati reka yipangurure muri FA Cup so nijya ngibyo iyo uvuze Arsenal mani igomba kubiri hafi aho ngaho rwose niko gahunda zimeze bamwe barashyiramo umuzamu abandi bashyiramo undi muzamu umuvandimwe twa Kelly Daro Nepo amakuru mfite muri kano kanya arambwira ko Manchester United iri mu biganiro bisa n'ibyamaze kurangira mu by'ukuri cyane cyane k'amakuru ava Old Trafford arambwira ko uyu muzamu Kelly Daro ari businye amasezerano nk'umuzamu w'umusimbura muri Manchester United ku ruju wa gatanu uretse yabanza kumenya who is Kelly Daro uyu muvandimwe ugiye gusa muri Manchester United ni muntu ki Kelly Daro ya ni umuzamu umenyereye Premier League yanyuze mu equipe agiye atandukanye ama equipe nka Newcastle akina mu equipe nka Leeds United uyu ni umuzamu Kelly Daro Manchester United yamaze guterekamo kuko afite imyaka 35 urabyumva neza na experience mukanye ni Tom Hitton navugaga mvuga ko na Manchester United yajyaga igira nk'abatoza na kosori nk'abazamu ukumva n'umusaza nka Tom Hitton arahari yakina mu equipe nyine atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza Newcastle yimazemo imyaka igera mu 9 equipe ya Nottingham ikinira na imyaka igera muri umwe icyo gihe ari intizanyo Leeds United niyo yaherukagamo za Hull City yarazikiniye urebye wavuga ko ari ayo ma equipe azwimo Manchester United rero yamuzanye kuri experience ye kugira ngo ababere umuzamu wa kabiri ku makuru ari nuko bagomba kurekura
witwa Altay Bayindir. Bayindir n'ubundi intambara z'abanyaturukiya zamubwiraga yuko yicaye muri Manchester United igihe kikarenga icyo kwicara. Ati nibyo wagomba kumenya ukuri ukamenya ko niba bazanye Senne Lammens ari igihe cyawe cyo gusohoka ariko birangira adasohotse rero, ariko rwose ku makuru yizewe nuko agomba kuba asohoka. Rero umwaka ushize muri iyi kipe ya Leeds United witwa Karidaro yakinnye match 22 za Premier League, cyane cyane yari choice ya mbere ubwo Daniel Farke yahageraga, niwe atangiye kumwizera neza uyu munya Wales Karidaro. Rero kuri iyo mikino 22 ya Premier League sumuzamba bari mubi. Manchester United yashakaga bivuga ko ari backup y'umuzamu ufite experience ariko wakwizerwa cyane. Kuko urabona Tom Heaton nibyo yabaye mu ikipe ya Manchester United, ariko kuva mu kwa kabiri 2023 Tom Heaton yaratarakina match nimwe ya Premier League. Murumva icyo kintu? Yari umuzamu wa gatatu rega. Kuva rwose mu kwa kabiri 2023 bivuga ngo ari umuzamu wa gatatu, ariko batanatekereza ngo bavuge ngo ese ko byanze kuronana tukaba tutakwizera wenda n'urugero Altay Bayindir, Tom Heaton tumwizera dera no bakahita bagiramo question bakavuga ngo reka twemere dukoreshe nde Onana yemera kuri ayo makosa ufashe imyitozo. Aha rero ubwo nicyo amusobanurira uyu muzamu Manchester United igiye kwinjiza. Ngira nkuko bivuze kuri uyu wa gatanu nibwo ashyira umukono ku masezerano as a backup nk'umuzamu umusimbura inyuma yande y'umuvandimwe Senne Lammens, ndavuga Karidaro cyangwa amakipe akari gusinyisha abasimbura, ariko nka Karidaro ku myaka 35 kujya gufata bench muri equipe nka Man U ntacyo bitwaye iki sa amafaranga uwo bidutunguye ni Iran Emery wa 26 nayo kuyasubiye inyuma ndikajye kurya amafaranga 26 buriya umuntu buriya tugereranije abasigaje nk'imyaka inga yo gukina si nk'icumi. Okay, 10 si nk'icumi bisobanuye ngo nabwo mu cyagiye hakiri kare wakemera gufata bench y'imyaka 10 kuri 26 33 buri wa gatanu bwana madame kaza ariko wakiriye none hari ikibazo bafite message menye ikomeye ariko nka Karidaro kuri 35 n'ubundi abavuga ati ni time reka iyi kontra nziza ya Man U reka nyikenyerere. So ngira ngo nicyo ngibyo nsuze umuvandimwe